Энергетика ve цивil объектлер екінші күн рашистлер тарafından ұжым етілмекте. Hava müdafaa kuvvetleri 18 kanatlı raketa ve 8 dron kamikadzeni yok etti. Fakat bir rashistlerinin raketaları maksadına erişip oldu. Düşman S-300 sistemasının 12 raketasının Zaporijjeni ұжым etті. Kurtarıcılarının malumatına göre şehirinin tibbi ve tahsil müesseseleri, çok katlı mesken evler ve diğer sivil infrastruktura zarar görgen. Zarar görgen insanlar da var. Bir insanın helak olğanı haber etili. İşgalciler Zaporijja'nın energetika infrastrukturasında yok etti. Sabadan Vinnitsa vilayetinin Ladyzhyn Esetov elektrik stansiyasının bir kısmı zarar gördü. Lviv'te kirgen vaziyetinde işgalciler 4 elektrik stansiyani yok etti. Şehir hakimiyeti kaydetkenine göre stansiyalar tamirlenmesine birkaç ay gerektir. Çünkü söz büyük transformatorlar hakkında кетті. Важко сьогодні передбачати завтрашній день. Звичайно, що ми зробимо все можливе, щоб і медичні заклади працювали в нормальному режимі, щоб можна було купити всі необхідні речі. Ми маємо буквально тиждень-два, щоб підготуватися до осінньо-зимового опалювального сезону, враховуючи нові реалії. Тому що ви ж розумієте, ворог показав свої плани. Він буде атакувати міста і буде бити по всіх об'єктах критичної інфраструктури. Йому важливо залякати людей. Ukraynlarına korkutup olamazlar çünkü karşı efekt olacak. Bunu Ukrayna prezidenti Kiev'de patlama yerinde bulunar iken kaydetti. Onun sözlerine göre rashistler viran etken епосы объектлер yanılatılacak. Київ переживе і цю навалу терористів, у яких немає історії, немає традицій, немає культури. Вони тимчасові. І навіть якщо 70 років живуть, нічого не встигнуть зрозуміти. Україну неможливо залякати, тільки ще більше об'єднати. Україну неможливо зупинити, тільки ще більше переконати, що терористів треба знешкоджувати. Geçenleri Ukrayna şehirleri Rusya tarafından hücum edildi. Ukrayna tarafına 84 kanatlı raketa ve 24 pilotsuz uçucu aleti esasen energetik obyektlerge yollanıldı. Ama neticede raketalarının bir kısmı mesken evler, cema toplaşkan yerlerge, yollarga ve büyük şehirler merkezine urdu. Şu sırada Kiev merkezine. Ukrayna'nın fevkalade nazirliginde kaydetkenlerine göre hücumlar neticesinde 19 insan helak olgan, 105 kişi yaralangan. Hukumet Ukraynlarına zarar getirgen memleketinin energetik sisteması dayanıp olması için akşam saat 17'den 22'ye kadar elektrikanı mümkün olğanı kadar az kullanmağa çağırdı. Cebede rashistlerinin muvaffaqiyetleri olmağını için ular Ukrayna'nı raketalar ve dronlarının hücum etti. Baştapның malumatına göre rashistler Kharkiv ve Kherson yönelişinde Ukrayna mayıcılarının karşılık hücumunu toxtatıp olmağını için sivil insanlarını korkutacak ola. Bu vaqt ise Bakhmut ve Avdiivka yönelişinde kergen uruşlar olup keçi. Ukrayna mayıcıları bayağı rashistni yok etip, öz позицияларында kalmakta. В місті Старобільськ Луганської області окупанти проводять пошуки українських патріотів, затримання членів родин та друзів військовослужбовців, а також співробітників правоохоронних органів. Крім того, за наявною інформацією, у Луганській області під виглядом пошуку українських диверсантів загарбники розшукують своїх дезертирів. Cemidanlarını toplap kaçarlar. İşgalciler Kherson'dan Aliokov yurtlarının işgalcilerinin işbirlik etken hocalarına Kırım'a köçmege tepsiye etti. Bunu Ukrayna'nın baş istihbaratında kaydettiler. İstihbaratçılarımız haber etkenine göre yarmadada vaziyet kerginleşse, işgalciler hükümeti ularga hizmet etkenlerinin korantalarını tahliye etuf planını hazırlagan. Ruslar Janko yanında tanktan atıp balanı yaraladı. Rusiyanın baza resursu elde etken malumatqa göre tamam bu atışının sesi Janko civarında eşitilgen.
Новостепове көйінде қиыш әлі рашислер танкына тамерлеген вақыт о атқан. Нетижеде танк мермысы 8 километр месафена кечіп, Жанкойда Садовай соқағында ерлешкен евге ұрған. Шу заман евде 11 яшында қызчық Диана болуна екен. Баланы яраларынан хастаханеге еткізгенлер. Рашислер Жанкой районында бірчоқ арби техника топлай. Анда да Тамерлев батальоны ерлеші. Арби машиналар Қалай демір ел станциясы янында қайдетілген еді. Украина женебінде зарар көрген техниканы да анда кетіріп тамерлейлер. Ишгалчылер сеферберлік планы бежерілді дегенне бақмадан Қырымдан да 2,5 bin инсанны Рус ордысына алмаға істейлер. Бұны Украина президентінің Қырымдаки дайми темсілжілігінде хабер еттілер. Анда қайдеткенлеріне көре ишгалчылер чоқ балалы бабаларыны, нефақаға шыққан Украин арбилеріні, сағлығы зайыф олғанларыны ве ичбір вақыт ордуда қызмет етмегенлеріні чағыралар. Темсілжілікте қайдеткенлеріне көре ақиярда ишқане сайыплеріне сеферберлік черчевесінде ордуға алына білген ішчілерінің жедвеліні бермеге авали еткенлер. Ордуға алынғанларынан чоқысыны ешбір азырлықсыз жебеге ташлайлар. Русларының ақиярда ерлешкен 810 деңіз пиядежілер бригадасыны кеченлері 300 инсаннен темин еткенлер. Анда оларына рухи жеттен азырлап, Донецк ве Херсон тарафындаки жебеге ташлайжақлары.